tiga kena. Lagi revive nih. Mata cu. Nice. Oh, ngeri pakcik, Cok. Merabot dan lai. Ada WM, Cok. Jangan ambil lah pantek. Antai ang. Sin. Lo nggak tahu kan, Sin? Kami udah ngumpul di Padang 3. Oh, Oi kan ke Jakarta. Kami kumpul, ada base camp kami. Terus kapan aku diajak? Ke base camp beranak lah lo kalau ke sini lo. Ih, Lo mau nggak diperanain Pakcik? Jangan. Nanti anaknya culun. nggak apa-apa, culun yang penting bisa cari duit. Aduh. Iya tuh. Culun di apa ya, di penampilan tapi di ranjang beringas ya. Nah, itu poin waktunya itu. Kadang cowok-cowok yang sangar-sangar tuh di ranjang lemes ya, 2 kali ayun Lemes? habis. Pasti gitu letoy. Kayak lu ya. Emang tampang gue Lu kan tampaknya beringas. Oh. Aduh, malas gue ngomong. Lo tanya aja sama apa korban mantan gue. Korban lu siapa? Itu mantan gue masa SMA. Gak tahu loh. Nggak tahu lah, kenalan dulu lah sama dia. Gue aja SMA udah magang gue. SMP udah magang. Belum SD udah magang gue. Magang apa? Pakcik Pak? level 3 aman kan Pakcik? Oke, Bang. Kelewatan ya, Bang, pas turun. Ada pula gitu ya. Apa lo? Kurang senang lo sama gua. Lo orangnya penyayang ya, Sin? Penyayang lah. Kok ditinggal lagi? Sekarang gimana ya? Males ngejelasinnya. Praktekin aja. Ayo lagi dong. Tuh, mati dulu baru bunyi ntar. Ayo lah Sina, lo bayangin gue hentakin lo agak pelan terus gue cepatin. Gue tusuk dalam ayo. Gue bukan bayangin, malah geli anjir. Ketawa Pakcik enak dengar sekarang lah. Bagus loh, kayak apa? Kayak iya. Ya, iya, makanya Cindy-nya demen karena itu. Ntar ketawa-ketawa aja dong. Tuh gue bayangin, Pak. Paci, Ya. nanti kalau Cindy goyang, Paci ketawa ya. Kok ketawa? Iya, biar banjir basahnya. Iya, ketawa lo seksi bagi cewek-cewek lo. Iya, Pak. Gue kan di apa? Sekolah apa dulu? Sekolah persangi-sangian gitu, sek kafe. Kocok Pakcik ini. Paci, Ya. oh, Sabar, lagi ngocok nih. Ngocok senjata itu, Scar L tadi. Pakcik udah ngeri kan, Sin? berkali. Ini senjatanya tadi, kan disuruh Bang Omon. Oh,
keluar. Ya. Kalau udah keluar aku kasih tisu ya. Aduh. Ya, tisu Nice ya. Nice kan. Kali 4 ada yang mau. Paci nggak nawarin Cindy. Nih. Udah ada Paci, udah ada sayang. Ambil aja dulu, ambil. Iya. Nah, dah. Sini. Pak, Makasih, sayang. iya Pak, panggil sayang lah Cindy, Pak Ci. Sayang, Tuh. jawab dong. Iya sayang. Penyok juga nih dinding nih. Udah musuh, Cuk. Woi, gimana? Oh ya. Sabar bang, nanti kalau mau turun ke sini aja bang. Ya lompat ke sini aja, Bang. Lompat aja ke sini bang. Nah, Pesulem boho. Dah, pesulem boho. Gue lari ya. ya lari. Pesulem boho. Ke asap bang. Terus ke gue. Masuk bang. Masuk. Tembak terus ya. Yuk, di dalam yuk. Di jendela nih yuk. Po. Satu lagi yuk. Kenok. Tempat gue, Yuk, yuk. tempat gue, woi. Di jendela nih yuk. Watch out! TPP dia yuk. Ah, tuh iya tuh. Di sini dia, yuk, tempat gue yuk. Ah, tuh Tar iya tar tuh. tar 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 tar. Doyok guna, Cuk. Tumben lu bro ya. Nggak sia-sia lu yuk ngelut tadi. Sini aja, Pak Ci. Ah. Dah. Udah hit parah sama gue tadi. Ini parah Ya lu Pak. aja lari nggak jelas tadi tuh. Lu aja nabrak Pak musuhnya di sini tadi Pak. Gue tunjuk lo musuh tadi lo sih. Bagi Scar LK apa kayak sini. Ada bot, woi. Ini Scar L di sini. Marked an enemy's death crate. Ih, Ya. basah. Aduh. Tisu nice tadi masih ada. Oke. Duh, kok gerak-gerak ujung botol gue ya. Paci. Ya. Mau ngomong apa ya, bingung. Tuh udah sange janda malu tuh Pak Ci ya. Ayo. Woi. Nabrak. Ih, Bentar ya. Iya bilang lah, iya sayang gitu lah Pak Ci. Aroma. Gue mau gombal. Nah apa, ayo gombalin lah. Ah, tua. Ada orang. Lagi gombal dong. Bener ngape? Gue terobos aja nih yuk. Gak peduli. Sin. Pegang aku dulu Sin, belakang Sin. Pesulem boho. Gua apa tuh, Bang? Kok lo ragu sama gue? Di apart atasmu, Pak Ci. Di atasku udah kena. Ketiga kena. Lagi reset nih. Marked a location. Tajuk. Nice. Yo. Ngiri Pak Ci, Cuk. Merabo dan lai. Udah WM, Cuk. Jangan diambil lah pantek. Antai ang. Bila
Hilang dia dong, gua mau klik klik DP sama gue. Kok ngakak gue ya? Gue mau ngeklik DP sama gue merabuk dan lain anjing. Tuh, bot bang. Iya, gue buat jalan gue player. Mana? Buat sini. Yuk, Bawahku. Kamu jangan kill bot. kamu Woi, kan woi, jangan woi. bunuh. Bunuh dulu Pak. Mana dia, oi? Ngepush dia ke lantai 3. Kamu jangan bunuh bot. Kamu itu kan kayak bot. Kok kayak bot ya? Nyarinya susah. Terus sekalinya dapet, kalau telat dikit diambil teman sendiri. Paling rebut tipe-tipe kayak Momon. Enggak. Emang apa tampang gue kayak lonte boy kah? Nggak jauh-jauh. Kayak kayak gitu mah paling Momon yang rebut. Pede amat lo gue rebut. Aci, Iya. Momonnya ledakin. Aduh, meletus gue. Itu ada drop. Ambil Marked a tuh. location. Kalian kan fakir inian. Enggak, udah ada kamu kok. Kalian ambil. Aduh. Tapi kok turun juga ya. Nih, kiri, hajar. Oh iya woi. Sabar Pak. Ngebling, Giveaway weh. saudara, giveaway saudara Pak. Sabar dulu Pak. Cari tempat lain Pak. Kok ngebling sih musuh di mobil dari tadi? Ada di laut. Tuh. Terus Pak, terus Pak. Mereka udah berhenti. Marked Nah, a ada sini nih location. enak nih Watch bang, out. pohon sini nih. Nih low Pohon ground nih. mana? Nah sini aja kiri, pohon kuning nih. Marked a location. Ya, ada lagi weh. Woi. Turun nih. Wah banyak banget. Kayak pantai. Suka lain. Turun. Aku di semak-semak nih aman. Sini. Ya, revive. Gue yang mendesah dong. Duh, padahal gue udah nungguin tadi Pak.